Kinailam bagi dekat kami Kalia People United Front MPUF East Jantia kilai por tang hapo RC Yowei Barjala wadani kedukan dia juti Cleariat West nakadaw ke jingle he jongte Barjala yaki nong tiet jing tiet lakalong yaki shenrang ri kente rang ba ni khana uni Barjala jukran yikintin kibakor shekina wan tiet jing tiet nakatai kedukan jong u kumta nakaliang kaseng lingbau present uba akershan bala ulakan tujo rikipat ba bakin sobha habaki syam kum kite gi Barjala ki bale he kimde banaila satia yukum kite gi Barjala namal punsien hi lalap bagi Barjala kelas dang bat pini bor gi try mulok kaseng om tang kata ndai kalam ham joru yaute Barjala lada ummi na kapor ba kaseng kalabu ekane kapor kaseng hi kansale yakabadan kam juga sering kali betul terus MPF wilayah boleh komplain Yowei Barjala bukan aktif best di depan cuti namar nilai por asli ummi bukan boleh bansyong hakok izet yang namar dia opi malu kan ulah tujuh ibor baru julai hai kita jingkir boleh tukar kita musuh ya boleh kita boleh dia lihat jadi tentu jika iba nana semat habale jadi tip saya tukar saya jahat habale hai kan big day ban pin alat di Barjala nama tapi alat di Barjala kin sabti ya kin nama kinong ba nimlot kinlong tay berak ada gigi sing malang midon ban yada ya pi berak kaptam di Barjala ki bale hai dan akan tu diskusi ban cimkia ban kerana oleh lesson apa izentnya nama ni ijak logistik kila kera bagi astam ban le ki benkam lagi jadi kita Barjala ban kera ni tadi lesson ban ni ne polis tunggu le ban kerana nama i ba Barjala astam ban buai sino astam ban business ka kimon nama mun ki ba syek benkam di Islam kim benkam di Islam ki ba mis le ilo business ne tangan ne apa diskusi ba cimkia na mandor kaptam apa izentnya ne dia bisa malang ini lang tapi ban keralang ban lelang dan man kita busuk di produk perusahaan yang dia apa mesti mungkin dia akan kajam merok akan mereka jadi kita pada bisnis ini produk perusahaan ini dia akan kajam dan bisnis nama Barjala ukat bawa tulak menlek dia nama mungkin pakai rakam dan lihat pada sekolah agar pat sekolah ban cimkia kalau ada tempat MPF is that